Kwezemidlalo iyakhula ingcindezi yokugawulwa yizembe emaqenjini asemsileni kulog ye-DSTV Premiership njengoba amanye ephikwa yimiphumela. Imidlalo yakamuva nje ikhombisa ukuthi adonsa kanzima lamaqembu kanti amanye abukeka eselivikile izembe. Ngabe kusho ukuthini-ke lokhu kulamaqembu kanye nemidlalo yangampelasonto? Iqembu leswalo silizenzele umusa omkhulu ngendlela eyisimanga izolo-ke ngenkathi lapho belithathana nayo i-Maritzburg United esaziyo kahle mhlophe ukuthi-ke linye lamaqembu-ke ase-KZN-ke njengoba inamaqembu amahlanu-ke kuyacaca-ke kulokhu ukuthi i-Maritzburg njengenhlala yenze vamisile ukusinda ezembeni ey'nsukwini zokugcina. Kodwa ngathi kuyahamba kukhona kusina kuyijeqeza kulokhu ngoba iswalosi ithe ingashali liyagoli okusho khona ukuthi-ke ingcindezi inkulu kuyona-ke laphana-ke i-Maritzburg United. Kanti-ke esithangameni sabeyindaba-ke laphana uFarouk Khan-ke akafunanga nokuthi aphawule kodwa-ke umqeqeshi wakhe-ke uyena okhulume nathi-ke wasitshela ukuthi bona basazolwa ngakho konke-ke emidlalweni emithathu esele, kodwa inkinga ifike ibe ukuthi bazodlala namaqembu anzima ngendlela eyisimanga ngoba uma ngingakutshela umdlalo wabo wokugcina bazodlala ne-Sundowns eLoftus-Versfeld okusho khona ukuthi iwona-ke umdlalo wokuvalelisa-ke loyo ngoba phela i-Sundowns izofuna ukuthi mhla inikwa indondo yayo yokuba uwompetha-ke be-DSTV Premiership ibe yazi ukuthi-ke isishaye amagoli amabili amathathu-ke i-celebration yomdlalo neyokunikwa indondo kuzobe kuhambisana konke-ke ngoba phela sebesithathile isicoco. Kodwa-ke uma uthi uyabuka-ke imidlalo esalandela kuzoba nzinyana ngempela kule weekend ngoba phela wonke amaqembu-ke aseyafuna ukuthi aqoqe okugcina amaphuzu asele-ke ngoba manje sekudlalela u-9 point kahle hle iqembu neqembu liyafuna ukuthi liphelele la liphelela khona. Angicabanga ukuthi amaZulu angavimba isikhukhuni kule fomu esikuyona.